saawa ya butti era tulina amaanyi n'amaanyi gagwireku olwa baba waife olw'emyaka 10 buli kimu kikyuse n'amaanyi gali kugwa era musabira erala nti nga kiyakoze n'atuleetera ababiri tukwenda buli kimu kisagambe nga ife abasoga tuli basanufu ino lwaba basanufu ng'obusoga olwa baba waife okuba nga atebenkaiza busoga eno busoga yali mukeerere okuva baba waife ole bwe yayisa omukono aye okuva bukyanga baba waife ono atyama ku ntebe busoga etebenkaire buli kimu tugema twisa kirala era kyembona nga kirungi baba waife yatuyamba yatwikiza baida bamutyamyaku yabaku tweiza emirembe egyali gyatuviira nga mungalo datusegulira nga tetukagirina andise omukolo gwaife ogw'amatiikira ga baba iseife Kyabazinga agalala n'okujaganya ku balongo abalongo baduge era baduge kyenidde okubera abasoga nti tulina okwebaza Kyabazinga ife Kyabazinga abusoga nti mu myaka gino 10 n'omulala bingi byetutuuseeku nga abasoga so mwidde tusanukire walala ezira bya kaadi buli musoga alifuli okola ki okuyide